Dobar dan, dobrodošli u novi video na kanalu Rok Didaković. Današnji video je o pickingu. Kako raditi picking i za čega on služi i kako, na koji način nam on povećava, znači, tu apsolutnu silu. Pa sad, ja bih započeo sa opet teorijom kao inače. Sad ću ja doći opet vamo bliže. Znači, ovdje imamo graf sila i vrijeme. Kao što vidimo u nekoj početnoj nultoj točki 1 rem i 6 rem su, ajmo reći, relativno blizu. Odnosno, znači kad bi izračunali vaš teoretski 1 rem iz 6 rema, on bi možda bio i malo više. Ajmo zapravo to ovako, samo sekund. To ćemo označiti ovako. Znači, recimo, znači u biti ovo bi bio neki TRM. Znači, teoretski 1 RM. Šta ova tablica zapravo govori je da u pickingu, znači ovo je picking, vaš teoretski RM postane vaš pravi RM. I dostigli ste ogromnu razinu specifičnosti da možete u 1 RM-u, znači to je još veća specifičnost, da možete izvesti ovu krivulju. Znači u biti vaš teoretski 6 RM će također ići gore, ali ga vi nećete raditi. Nego šta ćete raditi? Sad ćemo pričati o tome šta ćete raditi, kako raditi taj deload. Ovaj bože picking. Znači imamo, prva stvar je da on traje od 2 do 4 tjedna. To ovisi znači o vašem trenutnom stanju, o vašim godinama treninga. Neki čak mogu ići po 2 ciklusa od 3 tjedna, neki jako napredni. Znači ovi što imaju total blizu 900, tako. Broj 2, manji volumen, i to drastično manji, za 20, 30, 40%, možda čak i 50%, ali je veći intenzitet za 10, 20, 30%. Ovisno o tome šta smo priradili. Evo recimo primjer, znači radili ste, šta znam, maks na deadliftu vam je 250 kg, vi ste radili, ne znam, šestice recimo sa 200 i poanta je što ne možete odmah iz jednog treninga u drugi i doći na 250 jer vjerojatno nećete to dići. Nego šta se onda radi? Onda radite recimo svaki tjedan, počnete sa 230, 235, 240, 245, odmor tjedan dana, bum, 255, jel? To je neki otprilike sistem. A onda je logično da ćete ove, gdje imate velike kilaže, da ćete raditi po manje. Recimo ako ste radili, ne znam, 4 puta 6, nećete raditi 4 puta 6 sada, nego ćete raditi 4 puta 1, 4 puta 2, na primjer. Ili 2 puta 2, čak, ono zadnji tjedni. Veća sposobnost, veća specifičnost, izvinite. Znači, to je isto jedna stvar koju ćemo raditi u pickingu. Nećemo, dakle, pumpati ovo pomoćnih vježba milion, nego ćemo ih izbaciti, sve ono možda na jednu seriju. I to će nam isto dovesti do ovoga, da ćemo imati manji volumen, jel? Automatski, znači moramo imati veću specifičnost, više onih vježbi kako se natječemo i točno na koji način se natječemo. Znači, bez gurtni, bez, ne znam, pomoći, bez, ne znam, ima XY, bez, ne znam, krede, bez već kakav hook grip, ne znam, takve stvari. I radimo, znači, specifično samo jedinice. Znači, svaku jedinicu odvaja, nema više tu bouncanja, čak nema ni povezanih nekih repova. Svaki pusti dole, pripremi se ponovo kao da je jedan lift. Manja generalnost. Znači, to su sad ove pomoćne vježbe, jer njih smanjujemo. Više odmora i među serijama, između treninga, znači treba nam više odmora. Ajmo reći, to je kao neki deload, ajmo tako nazvat, sa visokim nekim spajkovima.
na primjer, kratkim, malim. E sad, treba će nam, znači, 4. tjedan, takozvani taper deload, i on će nam trajati od 3 do 7 dana, znači to je prije natjecaja, savjetujem vam da uzmete samo, znači, 3 prije dana na kojeg želite performat, uzmete si 2-3 dana full rest i nekih još, znači sve ukupno da bude recimo 7 dana gdje niste imali teškog treninga. Tako otprilike. I da, znači recimo možete iskompenzirati gubitak tehnike recimo s tim malim volumenom sa high-low intenzitetima. Recimo svaki lift radite 2 puta tjedno i ne znam, u ponedjeljak radite heavy čučanj, ali low intensity deadlift. Onda idući trening radite high intensity, ne znam, deadlift, pa low intensity bench, pa onda na primjer, ne znam, high intensity bench, low intensity čučanj, na primjer, samo da sad. I to je sve isto. Tako da eto, to je to u principu. Znači vi ovo možete koristiti za bilo koji od sportova, nije da ovo mora biti powerlifting, ja sam samo dao primjere na powerliftingu. Isto funkcionira sa sprinterskim treningom, sa bilo kojim trkačkim, skakačkim treningom, znači povećavat ćete intenzitet, povećavat ćete specifičnost, smanjivat ćete generalnost i šibaj, znači puno odmora, sve kako treba. I kad odmorite onaj zadnji tjedan, samo ćete skočiti normalno. I to vam je u biti kako dostići svoju godišnju formu, životnu formu, sve se radi na tom principu. Samo što je životna forma, zašto je životna forma bolja od neke druge forme, ako je peaking isti, pa samo zato jer je baza bolja, tako da nije ni baza bez veze. Sve treba, ako vam se svidio video, lupite like, dodajte me na Instagramu, je troki_power i niš vidimo se.